Anu dark side chuan Apokolips scientist le sorcerer ni bok nulo pakhat suli chu ngai zongin nupuya neya fapa pakhat kalibak anei bokani chutian nupui fanau te dark side chuan han nei chuan anu sol tak evil queen hegra chuan anu pui suli chuan dark side chu ati chaklawin ati nem ni na sia chuwang chuanin I advisor di sa ta chu aril ru va minin suli chu turwa intir turan tia di sa chuan tur chu va intir ta suli chu athitani anu pui thi chuan le dark side ril ru chu na ve emema anu tha ti chu hrengal vata anu queen hegra chu athat ve ngalani ti chuan dark side chu anu la lukhum chu lak sakin apocalypse la thu thlenga chuan a han thu ta ni ti chuan dark side chu apocalypse lalpa aloni ta ni anu lokal dark side hian nupui dang tigra nei le a fapa tho orion anei le ni dark side chu lala ron ni chuan apocalypse pumpui chu apang tho chuanin rong takin runa gol pakhat nget taka nei boka dark side chuan he universe a thilom zongjong te hi noi bo veka ama du dan topa universe hi abula tanga sim thal le vek chu atum lian ber chu aron ni ta ni he thil tumrap thak tak mai ti thei tur hianin anti life equation anti chu angaya anti-life equation chu DC universe dark side athil achil tak pakhat niin mathematical formula complex tak mai tu man an riat fi athiam theilo khopa thil ti thei em mayania chu anti-life equation chu mi na nei emo a formula shed vai chuan le universe mai ponilo multiverse pumpuya nunna nei to photte wheel andu thanna a control sak thei don ani chu anti-life equation chuan he dark side an DC universe obe atum dan ber chu ni dark side chu he anti-life equation zong hian Stephen Wolf le apara demons te honen universe mun sang sanga bum tu mangin kumnoi tam takan kalkola planet sang te an varunin an chena planet ne lamkhan an vati chevek thinani dark side hian planet noi khatlai ati chevek to ni china bum tu mangin akal kati kha omje chu DC universe a hianin mother box kanti hi oma chu mother box chu New Genesis a scientist pakhat himunan element etc nga asiam suaten niya heng mother box so hi supercomputer ang deu type nin an mani hian mishing ang main feelings ti an nei ve thaya infinity stones ang deu khanin thil tam takan ti theini mother box hian a powerful em awang hian kum noi tam tak nu le anga po dark side an universe run lo nan mishing amazons le atlanteans ten an thuru rengani athil ti thei tam takte chu soichak view maila video sei don to soilo moinga a powerful lutuk ani ringot maini new gods tema upon a full potential hi an shape big lawa tu man mother box hi an master tak tak thei big loni ka soitum ber chu mother box hilti thei jinga pakhat chu universe mun sang sanga hianin portal wormhole ang hi ahong theya chumi tang chuan khovel dang deya awakal theiani hemi portal ming hi boom tu anti chuni mother box in portal ahong thaya universe mun sang sanga kal thei tinani chu dark side hian hem boom tu mang hianin direct deu in khovel mun sang sanga akal thinani tin ka zetel du pakhat chu cyborg ka top hi mother box ani o robot pa ngai mai ni lonia omji chu cyborg hi ngai turania accident to wang khan a omchin hnoilam zongjong hi om to lo veka ma se mother box hian nunna peya ti hian mother box den hian anloin zoom tani mother box hian nunna thleng pe thai tinani chu ama top hi mother box ani wang chuan boom tube kanti portal te po hong ve thei ngal bokani le an thungai le leng tuna dark side a elite te kanlo soyang disa thi dark side a piang ma dai to mi nia dark side pa yoga khana la lai dai to po khan yoga khana khon bol ri nom taklo ni dai to ni disa thi dark side dota apocalypse a thu berani granny goodness he Peter Granny goodness hi Peter sakli mai ni lova ama hi disa ta noi chia oma Granny goodness hi ati chuan lowlist na sina kan han soitak nam noi nung berte jing mi khania nula ni lai tangin anu le pa te tangin dark side hi na la sanga a haunte a army turina train veni Granny goodness hi shortcut trevela sei don lutuka anu zera chuan dark side ta na ari no mem wang chuan dark side ta mi tatlung emema nula ni lai tangin din mun sang taka ahlang ta ni tun din mun sang takhi lo thlen thei phani
tihen a pitar khleng om tani loli sani wang hianin immortal ani ve lo mani o ka ti granny goodness si tarbik ema tin dark side hian granny goodness hi na poimo tak pani apocalypse a cheltira orphanage home le female fury show en kol tirani orphanage home a chon no pang te ho kil koya a traina ti zok tiang anril ru ti kholo saka aswa zongin a shroya insolte zirtira rong takina train chinani tin pakhat zok chu female furies ho furies kan ti hian mi pale mai che warrior apocalypse mi bon tak tak te ho khania she thechina chonin mai che furies ho traina heng howi female furies antitani heng female furies te ho hui insolant hiamin an chak maya an vai hian pakhat te hian wonder woman ni pakhat theu ang vek an ni mai chu female furies a an champion ber chu big barda nia big barda hi dc character poimo lutukani o tundin hunai chuan dc female character a ka du berani big barda hi ti chuanin barda chuan chu tianga mi thavel chu du to lovin apocalypse atang chuanin female furies rei takatel nu a chuanin khovela ata chiani ta hian justice league hon en zin tong bokani chutia female furies ho chuasan wang chuan a furies member puite ho chuan an ho em bokani ti chuan atlan chiata banu chuan la shina hi furies te ho leader ron ni lea member dang ho chu gilotina te met harriet te storm pa te artemis tele bernadette teni dark side po big barda tlan sit wang hian barda chunga ina thinrem bokani adole chuan stephen wolf hi dark side ta nu hegrayu unau pania dark side ta puteya tiani chu dark side ta pian ma dai to khan apa yoga khana champion aloni charchar towa tien dark side aron la le nu hian dark side ta champion aron ni le bokani a chief general te potila dik thawang chu anoi le homi te chu soivak to lo maila Canto te Mantis te Amazing Grace te Brola te Godfrey Jafar Deliverance Glorious Virmen Wunderbert ledanan tamlutuk tinichina afapa masazok kelibak kha atelboka ni elai ta hian animated movies vela hian kelibak cha hin tilang thina adanghin lang ngaime ulawani tinthil pakhat chu dark side hin afapa upazok kelibak kha angai sang vak lawa kelibak hi abudel kan tiang deuhlek pian phunga piang sol deuhlek angchi hi ni boxia tinema hi neve deuhlek kan ting chi nia apa dark side ta tilom tum reng hianin anun pumpuyam bangani kelibak hian dark side ta power le abilities te kan soyang super strength kanaya super durability nei boka ama hi atuanga cha ma a ha thailo mani o ti kur khopani justice league member ho zong poran beiranin an nei thai thlo lawa wonder woman e flashin amit mu lelam khan kher so sak ve ya chuti chungpo chon an la nei thai chong lo ni tin justice league ho zong in an full power an karon an beiron pop khanin atira chon na chuti ve thwa mase second linga vel nuwa ngairon ole zelani adole super speed flight immortality hi chu kan shevekang omega beam hi dark side of power lo omberania nitina kan soi omega effect kha tuna omega beam hi ni dark side hian omega effect ava absorb khan tuna omega beam hi alo nei phata he omega beam hi superman na mita trangin hi division akap chokang deu khan akap chok ve thaya mase special na le lo omna chan chu he omega beam hi target lokania lodang theemo tlan siat san theemo lobum theni loni afunge ngei don akap funge ngei don tinani chu engang superhero pokha vakap don se thok san dei ma se a thosan na pinga khanin kha omega beam khan aron umzui vezel dona super speed khan zigzag pon tlan vel ma se kha omega beam kha zigzagin rom vezel don tinani chu flash le batman chau hian ka shi the chinan la voita odang porom thawang ma se tuna richon ka shemai thai silo adolia cosmic awareness dark side hian galaxy mun zau taka thil lo omlo thleng turang chi a hrengal vat theni dimension travel omega effect wang hian time le space a hian atu du danin a calcul thaya dimension janga po a travel thebokani boom to projection nichina portal kan soi kha dark side hian mother box nichina kan soi tak ngai lovin boom to portal angkha siam thaini erosion blast omega effect kha akuta changin hammer arm blast ang dewin ati sok thaini somna hian power absorption dark side hian mi power absorb sak thaini apa yoga khan po khan velos planet energy zong absorb zo sak vek kha kating che hianin afapa dark side po hian a thaiveni summon black racer adudu na black racer hi a kau thaini amata na thok turin telepathy nei boka miril ru she thaya miril ru chiar thaya miril ru khan thil wa sai thai bokani engen ngai to te kha ashafek thaini
size alteration dark side hi fidriat le inti skolai sang ania hei a hian ala intiliana ala inti sang zel thaini skilled combat dark side hi ate te changa warrior bon tak tura train sa ni simsima in sual hen chu hen combat kan han tiang chi kha athiam em ema a chak thon ringot lo tina ni chu adang polo omdola ma se hei poimo zol chinania ta hian kan du tok photang tikhan apocalypse chanchin chu kan soi zo to a tuna apocalypse lo jok na china planet pakhat jok nom mel deuh kha kan soi chan tong new genesis hi vanram anga te khinania munral muang le zalen in huat na le in do na ngai reng reng lo na mun ania new genesis planeta an pathian chu isaiah high father ani yokzas khana god ming dark side ani ang deuh khan isaiah god ming chu high father ani ve tho tirani chu high father hian nupui high mother po nei bokani high father le high mother te hian fapa pakhatan neya aming chu scot free ani an fapa scot free hi nakina lo len huna superhero Mr. Miracle atur khani o new genesis planet pumpui mai hi tuna kan chena khovel ai ma hian munsing nuam tak mai nia nungcha le pangpar moi tak tak te tam tak omna munani analpa isaiah high father hian he new genesis planet hi khoidang lam lova khonina don sa anga da top hi adu dam berania new gods te ho omna ni ma se futuristic deule metro dewa om dan sa ti dang lam vel kha aphal lawani ti chona planet pumpui kha ka tiang khan om tir topa ma se khopakhat super town ti chu high father le ati nai te chonan sani hei hi new genesis a khopui om sunania he khopui robui takania leya po om lova tuna kan huang hian borok sang taka he khopui hi omani new genesis planeta engma a natural form ti chiat lova sakan du wangin borok sang taka tikiran sani new genesis a hian nam chi thuman oma ma se apocalypse planet lawang takin heng nam chi thum te hi angkhat vekin anin ena tuma in thlei bik om veloni pakhatna box new genesis a hian ran nung le mihring in chopolang chi nam box an ti chun om ve boka apocalypse a po parademons mihring le ran nung in chopolang anom tho ang khan new genesis a po mihring le ran nung in chopol ang box nam anom ve tho tina ni chu heng box ero te hi chu misolan ni velova mingil nei le thatak an ni thungani tuman heng box chawi an rap lova an ten hek lova ang khat vekin en vekani adale primitives heng primitive nam ho hi new gods ve thau chu nia amai ro chu tlemin an la sang deuh hlek bika mun siam chopre chang kang deu om ai chuan mun natural le khonu don sa anga om khan thang zoka chuwang chuan super town a pon om ve lovin mun natural deuh anga khan khonu don sa mun anga khan oman thang zokani adata chuan heng nam chung nung ber new gods te hui anile mai isaiah hi atira chu new genesis warrior le leader ania dark side and stephen roof chu new genesis aron tira isaiah nupui ivia chu aron tha tira hemi wang hian in dawn po achuak sak nge ya new genesis e apocalypse in kara hian chumi chuma chuan isaiah hian stephen roof hi asop sak nge ni revenge lagnan chutin doreng mai chu isaiah chuan aning tariewa new genesis ram phul vela chuan muk taka ingai to chungin a han te equal vela atopa chuan bang mak tak lian turu lutuk mai cosmic wall hi a muta thuta chu bang chu kan soi veje source wall khani chumi source wall atang chuan isaiah chhirtur mei al le khathon hi tamtak aron tla chuta chang chuan isaiah chu source nen chuan in lai china thuk takan lo nei phata mon na du aswal chua du mi lo ni in high father ti title hi alo putani tin high father hi asial big em na chan chu source khan staff of wonder asiam saka tuna tiang ken lai hi nia tiang satlian ni me lo ni o the source khan source wall thema tanga asiam saka ape kani astafi powerful don tukti chu shiat mai hei wangin high father hi miren ngai sang le zola he staff yana ma po hi ati powerful le zol bokani tin chu tianga the source ne loving connect nuwa chuan high father hian thuthluk na lian tham tak asim dona piangin the source hi aron ji bokani tin ka soi mai pakhat poimo deuh chu apocalypse le new genesis hi planet inform tran tira tang khan sumlo chat lowin anin do rengani anin huani tum khachule chu tianga kum tam tak mai in mail mak reng chu aning veta dewani nge in rem na thuthlung chu siaman tum veta hei engtinge dark side hian lo du ve mai katia a super villain te reng ni na ma hi dark side le high father te chuan an fa panau sen ve te chu in thlengila
ti chuan Apokalips le New Genesis chu kan lo ingai zo kang antia Darkseid chuan a fapano pang zok Orion asu no sen te ni line High Father New Genesis lalpa bula chuan a peya High Father ve thung chuan a fapa Scott Free chu Darkseid ta a pe ve boka anu feya Orion chu aron chanlen phei chuan warrior powerful tak ron ni in DC superhero powerful tak aron ni chawani Apokalips thisen nei kha New Genesis mi felle tha ho om khomna apiana sailen wang khan apa Darkseid angin mi solaron ni velawa fel takin ron changlin chawani atopa phei chuan New Genesis champion te aron ni ta hielani Orion hian Darkseid ta zok chu a mel ma pa bera ain ta hiel zokani tin Scott Free High Father fa pa ve thung kha Apokalips a Darkseid ta noya sailin ve thunga Scott Free chu no pangte ni tangin Darkseid chuan misual taka chuatum ve thunga amai ro chu van nei thak takin a New Genesis pian pui chungril thatna chu engma ina ti bol lo sak ve theilowa tu manan choice wol ve theilo thungani no pangte ni lai tangin Darkseid te elite pakhat ni chena kan soi Granny Goodness one Scott Free chu dur lo tak le ti hre omna tam tak noya a orphanage home a hana en kola mun lo om pui pui a thi theina turang deuh deuh anga te khan training te a pelui vak vak zela mai ro chu Scott hi na pian pui enganga trap harsa le lo ompo ta chhuazel theina chu a thisena betlata Granny Goodness hi trap sang sanga tangsuan atlan suk theizelani chumkhat po Scott Free hi Apokalips khovela tangtop khan atlan suk hielani Scott Free god title ming chu God of Escape ani bokani tin a superhero minga Mr Miracle aloni bokani nichine kan soi female furies champion Atlan cheta ve tho big bardan in khan artan tlan seve ve tinani chu tikhanan in tonga anin ngai zong ta hir bokani an panin ti hian justice league nen in tong ve ve a ti hian nu fe a big bardal Mr Miracle chu New Genesis planet High Father adal narama khan anhan omleni High Father elite member te kan soi ve thungang ama sabera chun a champion Darkseid ta fapa Orion akha ania a title chu Dog of War tin pho sakani ama iron fel chuk le ma se Darkseid ta thisena kai wang te pon yenge ama hian thin butut kan ti ang chi hi neya halka ang deuh hian control thailo khopina ron thin rim thut thuta abulo omte kha tina ta tumle deuh thut thut thin bokani adole afapa Mr Miracle khania New Genesis aron le kan ti to kha tin big barda adota light ray hi a god title ming chu God of Light ania a power chu light manipulation ani ama hi new god zonga hian a speed a chak bera ama hi mi hlim thei tak le mi positive takani bokani adorlia metron hi new god zonga a intelligent bera God of Knowlege ti title po apu hielani metron hi finna zon beltum reng anun mangania anun pumpui hi engemo device pakhat siam chuatanga timely space akal theina azong rengani chu device su siam chuak ta renga Mobius Chair kan ti hi ni element etc nga siam chuania he Mobius Chair hi DC universal weapon zonga a powerful bert zingami nia he Mobius Chair hian universe pumpuya zona zong a chang theivek bokani beka hi Orion anu puania mother box siam tupa himona fanunia Wonder Woman ang thawin may se warrior bon takani bokani tin High Father hian New Genesis a hian superhero team pakata dina anmani chu forever people te anni heng ho beautiful dreamer big bear Mark Moon Rider Serifar le Viking te hinni hemite pangau hian an power combine in Infinity Man an CM chok thaya anmani ayo in supervillain an beitir thirani Captain Planet ang deuh kha ani chu olekti khan Apokalips le New Genesis an sin tlang pui chu hello soi zo ta der maya ato beratan thil pakhat heng new god so hi an special mmb na chanchu soito ang khan DC a hin universe somnga pali omin multiverse omma se new god so hi chu universe somnga pali a hian antel veloni chumai poni lovin DC a hunle mun time space kan ti pialam khovela den ombi kani heng new god so hi Apokalips le New Genesis planet hi pakhat so omtina ni chu multiverse pumpuya pokhan Superman te Wonder Woman te Batman le Joker te chu tam takan oma mase Darkseid te High Father te Mr Miracle Orion le Big Barda te hi pakhat chawan om thungani din thil pakhat ui om em mai chu tuna ka thil soi new god ho hi a movie siam an tuma
tin Justice League Snyder cut chu poka siam an tuma tin the Trench movie Aquaman movie a siman star tam deuh ho kha hemite pathumi movie siam an tuma project pokal ton lai mek in Warner Bros hoyen anron cancel ani chumale ui omasino chuwang churam sa phawin DC mel ma chu Warner Bros an ti thin ni ai le tam taka mu nom lo heng thein ron siam le tho bok sia